Intoniranjem državne himne počeo je prvi dan nove školske godine. Učenike su dočekali nastavnici, a nakon prozivke đaka prvaka počela je nastava u učionicama koja se odvija po aktuelnim preporukama resornog ministarstva. Đake prvake su u sva 4 opštinska mesta i ove godine obišli predstavnici lokalne samouprave, kabineta predsednika opštine, Skupštine opštine Opovo, opštinskog veća i mesnih zajednica, koji su im tom prilikom poželeli srećan polazak u školu i uručili prigodne poklone u vidu slikovnica i saobraćajnih bezbedonosnih prsluka. Škole, da budete vredni, pametni. Predsednik opštine Miloš Markov je istakao značaj bezbednosti u saobraćaju, posebno za najmlađe učenike. Danas smo bili da poželimo srećan početak školske godine našim đacima, da imaju uspeha, da nižu dobre ocene i da steknu pre svega mnogo znanja. Poseban akcenat su nam bili đaci prvaci ove godine koji su pošli u školu. Bili smo da im poželimo uspešan početak školovanja, da im podelimo jedan skroman poklon od lokalne samouprave, a to je prsluk koji će im mnogo značiti s obzirom na uslove u saobraćaju, pogotovo pošto nam predstoji jesenji i zimski period kada je i vidljivost nešto manja. Lokalna samouprava je obezbedila i rančeve đacima prvacima kao i predškolcima iz budžetskih sredstava kako bi rasteretili roditelje za taj neki bar deo finansijskih sredstava koji moraju da izdvoje za sam početak školovanja i to je samo jedan od naših programa namenjenim našim najmlađima. Ove godine upisano je 105 đaka prvaka, a direktor škole Slaviša Miškov izrazio je zadovoljstvo što su deca konačno zajedno na okupu, posebno zbog đaka prvaka, jer je to način da formiraju dobar kolektiv. Jesu poluvanredni uslovi, ali opet smo srećni što ipak deca polaze, sva deca, svi đaci, sva odeljenja u isto vreme. Ovo je naročito važno za najmanje đake, za đake prvake, kada mogu svi da budu na okupu i da formiraju dobar kolektiv. Nažalost, prethodna generacija to nije mogla. Ovo je sreća i za učenike drugog razreda koji prvi put posle godinu dana škole su prvi put zajedno i mogu da se fino upoznaju. Po preporukama ministarstva, zbog ovakve situacije, naravno da ćemo se pridržavati svih mera i trudit ćemo se da se deca osjećaju opušteno, da fino rade, što smo videli ovog prvog dana na njihovim licima, na njihovim osmesima. Nastava se za sada odvija normalno uz primjenu propisanih mera, a nastavit će se na osnovu aktuelne epidemiološke situacije.